kalat ban Pynpaw Pyrthei Ïaka Jingbha jong Soh Ñiamtra ubami na SHNONG Narwan Eastern Hills District. Nakaliang ka Narwan Multipurpose Cooperative Society Limited mentakasngi kalapan penapat ba bakin Pynlong ya ka Narwan Orange Festival hakasian ke bandingkong Ya kani kata masa an Pynlong Hamadan Muknur Narwan Eastern Hills kabajengai kumba khandai pau kilometer na nong ba Shillong bat lai pau kilometer na Jowai kabanlong haki arsngi kata haka lai pau tarik bat lai pau tarik ukala lingkot arja ar pau saw. Nakaliang ka Miss Sukini Sutengah kabadai ka director jang ka Narwan Orange Queen bat KATEI bhabriyo kabalayo abat ya ka Miss Tourism Queen Worldwide East India 2018 bat ka Miss India International 2022. Haga jingkran syakilat pathai kubor ka Miss Sukini Sutengah kalaong bakani ka tamasa kandon nadu marathon, cycle racing, ka awareness program, ka trekking, ka film screening, bat ka fashion show, bat kandon ru ka jingpen bernya da kinongruai ki bakan thup ya ka lili sawian ka kenhun kala bat DJ meban nalor ki weide. Kum shibenta ban rakhe ya kani ka tamasa kandon ka beauty pageants haka baki kenthei na po ka jala kila ban ya shibenta nalor kani kindon ki weide ki artist ki kenhun tam bat ka jingsam ya ka khusnam haka sngi ba ar jong kani ka tamasa. Haka bayade ba gajing ya kop thei bhabriyo Miss Narwan Festival 2024 haka ba enle ya ka audition haki ar benta kata ka online bat ka offline. The Narwan Orange Festival would like to invite you to join us on the 30th January 2024 and the 31st January 2024 at Mukanor Playground, Narwan Village, East Hills District, Meghalaya. On the 30th, we'll be having the fashion show. The fashion designers will be the Lana Culture and Hun's Attire. The live performance by Adorilin Lily Savian, Colors the Band, and DJ Mayban, and so on. And on the day 2, we'll be having the beauty pageant, that is Miss Narwan Orange Festival 2024, and we'll also be having the Mama Tips and Mama Boys, the band, DJ Zeton, and so on. There will also be a prize distribution for the outdoor activities like marathon, cycle racing, and so on. And our partnership, Sarah Resort, Fragrance Event Management, and Goddess Salon. Hope to see you there on the 30th and the 31st January 2024. Thank you so much. To conduct a audition, yang ME arbanta COVID offline, COVID online. Ya ke offline de ME kali tarik umi guna de dap chimni. Wakatnya wandang M ke online audition ko dang chimni katnya kot ka haduk kini kan kapra tarik. Hadin yang itu dan video chimpa ni hapun praktis ila ikni kena yang grooming session la agani daw M ko. Hadin itu yang ki perform haga grand finale katnya to lim hobi tarik Januari arjar arpaso. Hagan ka festival sungi kandan ka sport activities ke bakan tu padu ka marathon ki trekking ka cycle race. Te haga dewan nginton ka marathon ke ar kilometer kandan ar ta ya ka benta ka penongkong ka di Sinrang per ka benta ka ar ka di KATEI. Te ka registration min sedang adu ka arpun rutrik haduk arpun pratrik penongkong arpu asal. Te haga ni in shimro ka registration fee kabolong sunspa ka marway kata kala include lang bat ka we ka t-shirt bat kandon ro ka light refreshment kani ka dor sunspa te ka location ka bangin sedang ya kani ka marathon kan David na jan ka inside in ang na Narwan bypass hadu Narwan madan twice along te ki noy shimbenta ki bala ban shimbenta kani ka marathon kan David ki khasan snem shalom kata ro ki haban produce ki age proof document gapor ki shimbenta par gapor ban sedang ya kani ka marathon andai ben do ka new baje step ya ki Sinrang bat ya ki KATEI pat kan de new step te ki bakwa ban kontak ki la ban kontak han number new not sun ring not sound ring sun makin tip ya ka nuku sundan kam ki kwa ban kali te hadin nang ta kan sa don ga awareness program hak ba de par ka jingkan sniu jo drop ya ka Pynlong salang hak ba kindon ro ki resource person ki ba
kiba shampang kamtam gitu ki ba lawan syaka imlang salang haden kejing lap kejungki ya kejing snew ko mi na drugs te haden ka awareness program aga po shpel ko jipat insa sedang ke tracking haga ke tracking ro kandan ka registration kumba haga apon tu tarik pat apa pra tarik so tabang kong arko saw te haga ka tracking ro kandan ka registration fee pasan spa tong ka marway kata including pat ka t-shirt pat ki light refreshment te kajaka ban sedang pat ya ka trekking kan di baik nak venue playground schedule cha site resniang pat back to venue playground.